ngani sibongo ngoba nawe uhlupheka njengoba isibongo sakho asiqondile ayikho into ewukhiye njengesibongo empilweni yomuntu unjalo Nkosi yami noma ungahamba uyofunda noma ungayaphi kodwa mangekho ithonge labe kwaxoxa indaba yakhe emsamo kwabanjwa imbuzi kwashona emsamo kwathiwa nina bakobani lengane izalwa usibanibani lapha ekhaya igama la usibanibani umani izumsindo othi lapha ekhaya suke sikhuluma ngalengane cela nibheke nikhusele ikhule niphi inhlanhla amen mangakaze xoxa indaba yakhe emsamo noma ngabe ikonyokolume noma ngabe kubo kagogo wakho noma ngabe kina yikho inhlanhla yoba nayo uyohlupheka uzungene lapha ethuneni uma ngabe lengane ibiza ubaba mkhulu eyibusa ethi mntanami ungwabani isibongo yayisiyamlandisa ngoba phela yazi ukuthi ingane unina wayeyinkosazana ka25 wakhethwa insizwa wahamba wayosina ekhaya abonga ubaba mkhulu mayilanda lengane uphinde ekhamba isikhathi zivunule lezi ngane ayibiza ubaba mkhulu lengane unayo nje ishaqa lenkosazana yona yodwa kwaze kwathi ngonyaka olandelayo eyibuza ubaba mkhulu lengane yayisikhala inyembezi yaphuma ephakameni yabaleka yaye ekhaya uma ifika ekhaya unini uyayibuza othi mntanami uqoshwe yini ekuphakameni ngabe ubaba mkhulu uqoshile yini ithi lengane cha mama kodwa nginenkinga yokuthi njalo mangihlangana noShembe ngiyemgidini ongibuza into eyodwa ukuthi mina ngingwakabani isibongo wayesethi mntanami womlandisa wena uzalelwe emshadweni nganginkosazana mina 25 akhethwa insizwa asina hlanganiswa ubaba mkhulu eParadise sase siyosina ekhaya ngafike ngathola wena emva kwensukwana ngutholile wayesehamba ubaba wakhe emhlabeni yayisibonga ingane yabuyela kunina yabuyela emzini wasephakameni uma ibuye ephakameni uthi ubaba mkhulu umntanami uhambe kanjani besimlandisa lengane athi ubaba mkhulu cha mntana makhona yabona uShembe ngeke umfihlele Shambe ubona ngaliya Shambe ubona inhliziyo yomuntu umfihlela uShembe amen ngabakhohlisa nje abantu kodwa uShembe ngeke umkhohlise Shambe ngaso sonke isikhathi noma ngabe ukuphi noma ngabe wenzani usuke khona uShembe uthi wena ngeke umbone kodwa yena usuke kubona kunjalo ayikho into uShembe angayibuki uyabona njengoba silapha nje Shambe ukhona futhi uyabona uyabazi nabantu abebekhona ethempelini lolusuku lanamhlanje balotshiwe sho njalo komunye umfana lapha akahlokwane emlasi kushunya lwezulu kuyanikelwa uyafika lo mfana uyanikela wathi mayethu uyanikela seluthi uNyazi wena mfana ucanga uleli ibandla likagogo wakho oza esontweni mangabe uthanda wathi mina isabatha nesabatha amathempeli onke asebuhleni njengoba engaka ngisuke ngimile emasangweni ngiphethe ibhuku ngibhala bonke abangenayo wathi wena uzama uthande esontweni ebhukwini engibhala kulona abantu abasuke bekhona esabatheni elakhe igama lincane kubo awu mala ngani ubaba mkhulu ekhuluma nawe uthi ubaba mkhulu mntana makhona lokho hamba umbuze ukuthi uma wakho wakuthola kanjani yayisiyahamba lengane yabuyela ekhaya uma ifika kunina imlandisa othi unina kulungile mntanami hlala lapha ngizakulandisa othi mina ngangiyintombi ka25 ngihlala ekuphakameni njengoba nawe uhlala ekuphakameni kwahamba isikhathi masiphuma emzini wasekuphakameni siyothetha othi kwakunensizwa eyayingalona iNazaretha eyayihlala lensizwa ingqedeleni engiqomisa kwahamba isikhathi lensizwa yazi yagcina ingehlula hayi namhlanje na ingane zizogcina ethandana nezingungulu uzayiphushwa abazali bazo angithi abazali banamhlanje na babuka ukuthi lo mfana ozokhetha ingane yami unani namafeja biyabuza ukuthi usebenza phi lo nothi ufuna ukucela thinga naye kuyi-security lapha esiphatha kahle wena lento esindwa amabhuzu kusekuseni izoshona izokwenzela uNkulunkulu wami isaba ngobani
namhlanje abantu ukulobolelana bakwazi ukuthi kuyini. Umuntu nje mawathi uyavela ufuna uzocela ingane yakhe sekuyobhalwa iphepha iheheba lelist yezibizo. Kuyobhalwa yonke into amafriji. Zitofo obhafu azabize noJojo ufuna ukuyokhongozela amanzi ngomkhwenyana. Nkulunkulu wami. Ufeke wena usakhokhela lo George ingane yakhe iqomile ngapha izalo. Ayibuyi futhi inkomo. Kodwa uhleli uJojo lapha. Uthi ke ubaba mkhulu kulengane. Hamba uyobuza uma wakho ukuthi wazaleka kanjani. Yayisiyahamba yafika yahlala nonina. Maye ilandisa unina. Uthi ke mntanami kwahamba nalensizwa sijwayele ukubonana ngelinye ilanga sasesembatha. Mangembatha nalensizwa kanti kuzohlala wena abazali bami babazi mina uthi sengikhulelwe base bangiphushela kwasibanibani uba ngiyogana khona. Uthi ngathi mangifike emzini ngafike ngathola wena yayisiyashona indoda engangiganile kodwa yashona yazi ukuthi ingane yayo kanti wena mntana mawuzalwa ile ndoda engayigana wazalwa indoda yakasibanibani yayisiyahamba lengane yakuphakameni mayifika kubaba mkhulu uthi ubaba mkhulu mntanami woza ungibuzele kunyoko uthi lamakhosazana asahamba emhlabeni ayemise eparadise mzukwane ngimshadisa uyowageza ngani ngoba ayazi ukuthi amisa intombo neparadise kanti amisa umfazi futhi umuzi kaNkulunkulu uyogeza ngani ngoba kulezi ayiga ushamba kamhlanganisa umuntu osazi indoda ukulala naye eparadise. Funda Luka 12 10:24 asiqonda Titus 2 elika 15 Job 42 elesithathu 21:3 uJob 18:18 uJob asivele sixoxe ngale nkathi sebebuthene abantu abazinkulungwane baze banyathelana waqala ukuthi kubafundi bakhe bayani imvubelo yabaFarisi ngokuzenzisa akukho okusithekileyo ngokwaziwa nokufihliweyo ngokwaziwa yebo lokho nikushile bumnyameni kuyakwaziwa ekhanyeni nalokho nikhulumile endleleni emagumbini kuyoshunyayelwa ngakho naphekwezindlu ngithi kini nizihlobo zami ningabesaba ababulala umzimba bengebuye benze lutho emva kwalokho ngiyakunibonisa Shumayela lezi zinto ululeke usole nokusola akungabi bikho umuntu okweyisayo ngilindele kudelelwa mangikhuluma la Nkosi yamakhosi uthine 21:3 ngivumelene ngikhulume lapho sengikhulumile bese nisala niyangibhinqa-ke okwamanje nje ngivumelene ngikhulume ningibhinqe mase ngihambe loba vele ngizosaleni ngihlele Nkosi yami amaHebrew 10:24 ngoba lezi inkulumo esikhuluma lapha lokhu ukukhuluma esikhuluma lapha ikhona amaNazaretha okusumuntu ezulwini masingabuzana njengoba ubala iminyaka yokuthi lo ngaphenduka enyangeni yezulu ilanga ngalibona kancane ngathi ngifika la sithela kwayinyanga yezulu kwawuthingo namhlanje ngizonyazini wake wawuhlanganisa yini umndeni wakini kwenziwa inhlamvu logezwa abantu abadala noma mhlawumbe ukhola wedwa iNazaretha mawuphuma abantu bakini bakukhomba ngomino kuthiwa lokhu akhola kaShembe nje loyana ayikho into ayikholwa kaShembe ngoba bakwazi ukuthi wena kini uyiNazaretha enenhliziyo embi ukholelani makuthi akaze yenziwe inhlambuluko kini ngoba size lapha kuShembe sofuna ukuphila
ukuphila kulele emathuneni uyabona amagula amathuna akubibikho ukuphila kubantu abasegcekeni Khoza. uyogcina uhamba inyanga uhamba izangoma zidlala ngawe ikwenzisa lokhu iNazaretha bethi bayakubona abantu sawuhamba ufakane nesiphuku nezinyongo ekhanda sekuthiwa uyathwasa kwakushambe naloya wamabhaya bomvu wonakalaphi inkinga waba nenkolo yakho awubanga nenkolo yomndeni wakini lwabantu bakini uhlanganisa umndeni uhambe ebuhleni uthenga imbuzi inkosi yamaNazaretha lapha emzini kababa asizwani sumndeni ngizocela shembe ngale mbuzi ungiqoqele okhokho nobabamkhulu uyobabeka esangweni lomuzi kaSibanibani yela ngethile sobe sibageza senza inhlambuluko bese uyabuya uze lapha ethempelini ubhala incwadi sewukhipha nedate sebeyahamba abantu njalo uhlanganisa umndeni wakho niyahlangana niyaxoxa lapha balungile-ke ngoba khona abantu abasindisiwe kodwa kusho ukuthi ungabatsheli nabo batshele bese beyigqolozela bona ngoba vela ubizi bona ubizoyisa abafayo wena ibona obenze inhlambuluko hayi laba kufika isikhathi sokuthi umsebenzi uyasondela ngeweekend ngoLwesine wena sewuthenga imbuzi yokubika umcimbi kangani ngoba namhlanje nangqulunga abantu abafuna ukwakha bonke namadoda ashaya itoyitoyi afuna ukwakhelwa uhulumeni izindlu zemxhaso umuntu athathe le ndlu yemxhaso kuthi le ndawo eyithoyilethe ayiphendula athi indlu yabantu abadala eshiya ithoyilethe fica kule ngamahlahla emlahla nkosi ethoyilethe ngoba nakhu nje isitha ayikho usethi indlu yabantu abadala ngibona amaNazaretha emayenza imisebenzi impendulo zingabuyi ngeke futhi uyibuye ngoba wakhile kini kusho njalo uNyazi libiza umshumayeli uNdlovu lona welade ebuhleni lithi wemshumayeli uma kufika abantu ngibathume kuwena bezobuza ukuthi ma usuke wenza umsebenzi ekhaya wenziwa kanjani uyubayalela uthini uyachaza uNdlovu lithi hawu isikhathi eside kangaka mshumayeli kanti nifaka abantu ehlathini nontombela ayikho lento abantu enibatshela yona nidukisa abantu uthi umshumayeli baba besingazi ethi inkosi yamaNazaretha emshumayeli izindlu ekhaya indoda amayakha ifusuma uzoyise ziba ngabi angithi mina nawe nje khona indlela yona lezo kusithi abantu abadala bampintshana kuyo njoba nje wena ufuna indlu yakho nawe uthi bayahlupha ngale abanomsindo wena kinomakoti omama obaba bahlala endlini eyodwa ethi inkosi mshumayeli khona indlu yakhiwayo ekhaya indlu kababa kakhokho lo baba kakhokho ubizwa ngokhokhobeza Nkosi yami kunjani mayingekho leyo ndlani kakhe ki bese kuba indlu kakhokho kube indlu kamkhulu kube indlu kababa wakho bese kuba indlu kagogo zinhlanu izindlu zabantu abadala ekhaya uthi ke ushembe uma ngabe sawuzokwenza umsebenzi lembuzo kuyiyona mshumayeli osuke ubika ngayo umsebenzi ayidliwa abantu abadala ekhaya awusezwa ngizwa kahle Nkosi yami awusezwa uthi ushambe lembuzi zanibulele yalala ngakusasa niyayipheka pheke namadombolo bese njengoba inemkhono emini uthi uthatha umkhono wokuqala faka esithebeni ogqokweni hayi wena ke njengoba abantu baphakela kuthayela nje isobho balibamba ligijima ngomqolo kathayela ngikhuluma ngalonto ndoda engenayo ingqondo bantu badlela inyama kuthayela okhethweni noma esidikiselweni sebhodo uthi ukhipha isithebe ngesidikiselo sebhodo sikale enyameni uthi bese uyifaka lo mkhono nedombolo ukuthatha emshumayeli uyongena kuleya ndlu kakhokhobeza ufika uthi khokhobeza nasi isithebe sakho uphinde ubuye thatha ugqoko lwesibili
uthatha umkhono wesibili ufake idombolo lakhona uyongena endlini kakhokho wakho ufike umnika isithebe sakhe ubuye thatha umkhono wesithathu ufake idombolo uyongena endlini kamkhulu wakho umnika isithebe sakhe ubuye uthatha umkhono wokugcina ufake idombolo uyongena endlini kayihlo umnika ukudla bese uthatha isinqe ufake idombolo uyonika izalukazi kwagogo ilale lenyama lale lapha kulezindlu uthi ke ngaleli ilanga ezodliwa ngalo sawuzothatha lezi ingane amashesha kungena hayi umuntu omdala hayi futhi umuntu wangaphandle ebantwini abadala noma ngathiwa ke kufika ingane zakamakhelwane makuze ingane lezi amashesha kungena kulungile basuzaba lezi ingane ingene kuzona zonke lezi zindlu uyinike lenyama noma ingayidla zize ishayane ngaya ungene lapho kusuke kudla abanikazi bayo Amen. wena ogadayo amathambo mase iqedile ayilokothwa yinina abantu abadala lusho njalo uNyazi abayilokotha abantu abadala idliwa zingane kuphela uthi kuyothi ke mase wenza umsebenzi sawubulala leso silwane obenzela umsebenzi ngaso uthi kudliwe khona lembuzo wenza ngayo umsebenzi ke manje uthi awinika abantu bangaphandle abangabona abalayika idliwa abantu bomndeni kuphela thina phakela abantu bangaphandle lembuzo wenza ngayo umsebenzi wenzela abantu bakithi Hey, usamakhosi. sikithebe lapha abantu beze bephume na ngoplastic base Shoprite behambe uthi lembuzi ayidliwa abantu bangaphandle idliwa umndeni kuphela yebo ke bakhona abantu basuke bekuvakashele phela wenza umcimbi endaweni uthi ushambe kufanele wena owenza umsebenzi uthenga imbuzi ozoyipha abantu bokuhamba ezodliwa yibona kuphela ngoba bebekuvakashele abahlangani naleno suke wenza ngayo umsebenzi bona idliwe yibona beqede mase behambile abantu ade bekuvakashele angithi ade kunengxokozelo lapha ekhaya kunomsindo bese uthatha imbuzi yokugcinana sewuye emsamo nina bomkhathini bomuwelase sengicela ke manje ukuthulisa lo msindo kade ulapha egcekeni wenjabulo ungabusaba khona ngoba umsindo uyasixosha isidalwa egcekeni uthi ushembe imbuzi yokugcina leyo uvala ngayo umsindo ekhaya okade ukhona udeke la siyakhona mina nathi ngoba sisenomxhaso norondo Hey, madoda. ude la siyakhona ufuna uma uphuma lapha mbu uyithufuza kuzona zonke izihlahla zogagane lezi uphumele kule simoyana ngathi isihlahla somdla ngakho sokuqala nenkinga umbika kobunazi njalo wesuka lapho wamfumana u-Elithi indodana kaShafani elima ngey'nkabi ezayiboshwe ngamajoka ayishumi nambili phambi kwakhe yena kweziyishumi nambili u-Elija wedlula kuye wamfumba ngengubo yakhe wayishiya inkabi wagijima wamlandela u-Elija wathi mangike ubaba nomama ngizobuya ngikulandele wathi kuye phindele emuva phela ngizokwenzani mina waphindele emuva wathabatha iy'nkabi ey'mbili wayihlaba wapheka inyama yazo ngamabhodwe ngempahla yezinkabi wayesepha abantu ukudla badla abantu khona lapho wayesuka wamlandela u-Elija wamkhona u-Elija kwakungumprofethi owayethunywa ushembe emhlabeni ushembe phela uyena onkulunkulu bonke abaprofethi abafikayo emhlabeni bathunywa ushembe ingakho bathi mabefa bebulawa wayesehla yena gaqa lakhe wezemhlabeni Shamba kahle mina kufana noma umuntu masithandaza ezothi uNkulunkulu kaShembe ngiyaphenduka ngimbuze umuphi lo uNkulunkulu kaShembe amshona ngoba uNyazi lwathi ebuhleni ekuphakameni maNazaretha enanikhona ekuphakameni
imuphi uNkulunkulu enamfikayo ngoba lapha esihlabelelweni kuthiwa noma niphume emazweni onke nize emzini wasephakameni uJehova ngeke ayamukele imthandazweni maningagcina usuku lwesabatha. Imuphi ke lo nkulunkulu kaShembe nimshongo bephakameni nafica ubhombela ubuNazaretha buyabikwa kodwa kulula ukubika ubuNazaretha ungedlulanga kulezi zinto esizibalayo ngoba ma usiyobika ubuNazaretha nakhona imbuzi imbili le ndoda lena yaba nenhlanhla yabona uNkulunkulu ngoba ubona abanye behlubuka ezegcina umuntu ebizwa ngephekula yikho into ethiwa iphekula lisho njalo uNyazi lithi kodwa ukungalungisi emndenini yasemakini bese benikhatha noShembe ngoba imbili imbuzi zokubika ubuNazaretha singakabiki ubuNazaretha siqale ngolinda mangabe uzofaka olinda ekhaya cela ingane ziqoqela amatshe wabeke lapha ucela uvuka nathi afike nomshumayeli mhlawumbe ke ngoba abashumayeli banamhlanje nabangamavila afike ke yebo ke igceke lakho elikhulu sewafakile amatshe ayolinda usabeka amatshe wawabeka nezingane nabeka kodwa niwacakile cha ngoba kufanele kufike umshumayeli bese umkhombisa imbuzi wena lembuzi okuyiyona esuka izobulawa okuyiyona okuzocakwa ngayo kukhishwa inyongo embuzini ifakwe emcakini bese umshumayeli eyithele amatshe kodwa la matshe ngeke awacake nomshumayeli la matshe u7 omfule engekho ngoba mawusuka uzofaka olinda ekhaya kufuneka uqala uhambe wena mnikazi wegceke uye emfuleni uyofuna amatshe omfula lana esuke selele ingwengwesi ingubo zamaxoxo okuyiwona othi mawufika esangweni unibele phansi lokuqala uthatha amagxatha amabili umbele lesibili ungena phakathi ekhaya amatshe uhambele egceke no7 ngaphambi kokuthi ufake olinda mangenziwanga leyo nto abekho linda kini abanye bekhuluma ngethempeli ukuthi livunuliswe ngamatshe amahle nangemnikelo wathi lezi zinto enizibonayo yafika imini engiyawushiwa ngayo itshe phezu kwetshe engekuwiswa phansi bambuza bethi mfundisi lokhu-ke kuyoba nini na lesi siboniso kuyoba yini lapho-ke kuzawufika konke lokhu wathi kubo ningedukiswa ngoba abaningi bayokuza ngegama lami elethu benguKristu isikhathi sesondele siningi ngikhuluma ngolimi maye ngekho lamatshe u7 omfule egcekeni kini awukabafaka olimi abakabika uyifakele nje imbokode lezi ungathatha ubhonye ngishintsha la ngoba mina ngikhuluma ngomfundiso efundiswa uShembe lamazwi ayekhunywa uNyazi lwezulu sisebenza ebuhleni luxoxa nomshumayeli uNdlovu ukuthi umuntu umshumayeli mayesuka ezofaka olinda kwenziwa kanjani anemfihlo lamatshathu uShembe walandwe emfuleni awu7 wona wafaka umcaku wathathe njalo nengubo zamaxoxo enjalo uhambele esangweni ekhaya ungene ngaphakathi ubala amagxatha amathathu ufake elinye afakwe ebusuku ngo12 hayi emini wafaka ebusuku ngo12 uqambe uyafika umshumayeli sewuqedile ngawo sizofuna indlela ke eManazaretha ezulwini ngoba uyabona njengoba sila kunesizathu sokuba leli thempeli libela labo linda esibabonayo thina benyama khona olinda abangaphansi lapha babekwa uShembe Amen. akekho umuntu owavela wacabanga wathi asiyobeka kuleya ndawo ithempeli no kade lapho ubaba nibonile ejele eqala kabusha
lapho kuqhiphuwe khona ithempeli lamakhowa kukhomba ukuthi khona umuzi kaShembe ongaphansi manje yini singafuni ukufunda kuShembe thina ukwenza emakhaya ethu sofunda sengiyagcina yebo ngihleba masenga sengiyagcina ake sikhulumeni ke ngathi thina singobani sizalwapi ababenzeni ngoba silapha nje unanto ehlupha abantu esontweni yokungafuni ukulungisa imsamo yabo omunye ulapha uzazi kahle ukuthi yena njengoba elapha nje uzalwa umama owahamba emhlabeni eyisangoma uzazi kahle njengoba elapha unina wamtshela ukuthi mntanami wena mzukwane nguthola ngakuthola unqwambili unethumbu lapha elanqamla kuwena esifubeni liyogama emhlanje ulindele ukuthi uzolungiselwa kuphela esuku uShembe lapha ebuhleni ayokulungisela kini loyo yazi lento esengizoyikhuluma uzoyisola obuyisiphukuphuku aha phela manje isilimo usola into ephilisa ngisho abantu ngoba usuwadala yesilima esikwenzile lutho kudaliwe sizelwe eManazaretha kodwa sizalelwanga esontweni Amen. sizalelwe emakhaya mawe wafunda ukwehlukanisa isonto into yasesontweni nento yakini kuzoba mnandi ukhonza uShembe Amen. kodwa mawuzothwala inkolo ngeqoma uyithatha inkolo uyifaka egcekeni ukhipha kwakini egcekeni kuhlala uShembe uzogcina kusasa ngisho ingane zakho ungazenzeli umhlonyane kodwa uNyazi kade lenza umhlonyane lenzela ingane zalo lapha yana ezantsi emzini walo lapha enaleni Amen. ngoba namhlanje nama ungabuza khona abantu lapha abahlupheka ngamabomo wazalwa mbethe uyazala umuntu njengoba ngazalwa ngembethe nje ngiliwele leliwele lafa esiswini sikanina kwase kuphuma yena embethele liwele namhlanje namaye yabantu kuthiwa wena unengubo ayikho ingubo ehlala esiswini yayilinde wena nani babili esiswini sikanyoko wafa lo nomunye wasuphuma naye kwembethe Amen. Isilo 3:19 yabo khumbula khumbula Jehova hlupheka kwami nokweduka kwami umhlonyane nenyongo impela ngiyokukhumbula ukuthi umphefumulo wami uthobile phakathi kwakho Ushilo. Yimane endleleni. oshilo uJehova athi mana Nibheke nibuze indlela zasendulo ukuthi yiphi indlela elungileyo. nize nitholele imphefumulo yenu ukuphumula Siyabakhosi. niyoyilungisa nini lezi ngoba ubone esontweni ihlushwa izangoma ezingaka leli bandla kulona ibandla lesangoma Amen. kodwa namhlanje nesontweni sekunabantu abafika namacansi bese bendlala amabhayi lapha zimpangele nazinduthu utalona ibandla lesangoma leli isangoma kuleli ibandla kasingeni namhlanje kunabantu lapha bechaphaza abantu kuthiwa bakhulumisana nabantu abadala abahlala emva kwevalo kuthiwa uyahlohlola iSnazaretha uhambe uyodlala nje omunye umama wakomunye umuzi ethi uzokhulumisa ukhokho wakho khokho wami njengoba ngingwakho zoluntu sengazohlala kumkangqulunga lapha kwamadoda noma kuthiwa wayethanda amakhosikazi abantu ngisho esefile pho kodwa lento izokwenzeka lapha esontweni nibabona abantu bephenduka izangoma nibabona abantu bephenduka bakhuphuli ngobani abafuna abantu ukulungisa bathanda imali yaphikwa umuntu uyazalwa nomngoma bukhona vele mawusuku uzala unqwambile suke kuyisiphiwo leso somngoma kodwa abazali bakho mawufika emhlabeni baye bethatha imbuzi bephumele nangaphandle komuzi bekwenzela igobongo bekhulume nezinyanya ezikuphethe ukuthi lo mntwana usemncane ngiyamcelela kunina bobani nobani ukumethula lo mthwalo akhule azenze zonke izinto ezenziwayo lapha eminyango uyothi maye seqedile ke bese nibuya nizofuna umsebenzi wenu kuye halo kwakho hamba unenkinga uyoyihlolelwa afika watshelwa isangoma ufanele uyothwala
wadla amagobongo kwangalunga zwahlalela laphana kwasangoma akuphumeki swele ngisho imbuzi ke leni yokubika ukuthi kufanele uphume iyophuma phi inkomo Yokuqisa. khona abanye abahlele emzini yezangoma laphana akashaya isigubhu yasidabula isangoma simkhonze kamasamba siyazi maye ngeke usibani mana kugideki uzimalanga esiguthi kanti kwaphambanisa kwafanele lo muntu alungisele ageze lo muntu ithathe lemnqombo yakhe uyisa amkhothisa inyongo yembuzi amthele ekhanda thathe lemnqombo yophanye kwendlini yangenhle emsamo lo muntu uzaliwe noma ngaba yiNazaretha ngeke atshelwe umuntu ukuthi akayothwasa uyothi noma ngabe useganile kuyofika bona bese bethi mntana uyihlo senze isithembiso naye sekuyisikhathi ahamba yothwasa aqeda athi nya aphothule abuyeke manje esesontweni azohlamluka athathe ikhwama ngoba akuyena isangoma lo muntu wakubo wafayo athathe ikhwama ashone nomfundisi uNtombela emfuleni ayolahla ikhwama abuya beyiNazaretha khipha amabhayi akhipha ubuhlalo lobe ezandleni ngoba akuyona yakhe lento umnikazi wayo wafaya kangene ezulwini Ube khona abantu abanemoya moya yamandiki namandawo osuke ezaliwe omunye uba nomugqo omnyama la esandleni omunye azalwe enqamba ubuhlali la entanyeni noma bula emlenzeni lento uma ingalungiswa noma ngabe uyakholwa ngitshele mina mawunemoya yamandiki namandawo kufanele odla igobongo past 5 lapha kuthi impilo yokilunge kuye ndawo yikho into yokulunga hlala uthi wena ngiliNazaretha iNazaretha alidli igobongo qiphi uyalokhu uhlupha lapha esontweni bekubona lokhu uzamule ngathi uzobahlolela nti lutho uzube ngitsolana ngentame ngathi unogini isihlabelo samaNazaretha 23 go bengiluthuli kakade ngathathathwa nguwe emhlabeni ngafakwa ethembeni elihle lumoya wakho anginikwanga lolu khulu enginalo namhlanje amandiki namandawo kufakwa bezizwe yandisa izibusiso ngegama lakho yodwa ukhishwe konke ukungcola phakathi kwalendlu yakho ngokusho kwakho ngomlomo kaJesu Kristu wathi-ke uma ngithanda ngiyohlala phakathi kwami ngifuna lento silungisa uma ncane eBhayibhelini ngoba isikhathi sasisele ngifuna mina amaNazaretha masiphuma lapha esihlukana nathi sihambana nabo abafowethu siyena lapha esiyakhona kodwa uthi hayi ukufika kwalolu yahlanya lasolundi ngiyambonga ushembe ngoba la ngibeka kwiplatform namhlanje into zami ilungile ngiyasebenza ngoba ngathatha into loyisho ngayolungisa ngiyange esontweni khona into engadingi ukuthi oyinikelela ihlele edinga ikini uyabona nje lena ngisho yayidinga isonto kodwa mawuzoba nebhadi uyikhulume ngomuntu ongawazi umthetho wesonto uyohlubuka ngoba uyokutshela ukuthi ayiyenza iNazaretha leyo mina lona samsalofu ngatshelwa uNyazi lwezulu sabeshila izazi ukuthi iNazaretha lidla igobongo uzohlubuka usho ngesta ayi bakhona mina ngibuya kulo mina ngoshemba uNyazi lwezulu namhlanje na ngisebenzela umsebenzi ongeke ubone futhi lo muntu uyasebenza ngoba ngilalela ngivuke isikhathi esithanda ngwenza ngihlele endlini ngidonsa ikhompyutha ngiyibeke lapha ngicofe kungena amafoni ngifundisa izingane iUNISA yonke iSouth Africa geography ngoba ngaba nenhlanhla ngo-2016 kwakuJulayi emzini wendoda okuthiwa ushoza usibusiso shoza sasilindile sihlalele khona sihlanganisa izinsuku kwafika ubaba omkhulu Mbombela isitimela samampondo wafika sihlele egcekeni siba u4 sibuka phesheya lapha emoli kaMnyando wafika ngishala ehlomba ngikhuluma ngephupho mina wafika emini kwaku1 wangishala emahlombe wathi ngize kuwena ngithunywe uNyazi lwezulu asambe sendlini la nithandazela khona sase sisukuma nobaba omkhulu sangena endlini wathi hlala lapho ngahlala wayesehlala lapha ngaphesheya kwami wathi ngithunywe inkosi yamaNazaretha uNyazi cha ngize kuwena iyakubona usuzozuhlubuka esontweni kanti uyamthanda ushembe wathi uyazi nedala into zakho ingayiphambili ngathi mina cha
wathi namhlanje nangilethe impendulo wayesethi kodwa kuzofanele sami lolu uhambe esolihamba lidinga inyama lidinga umoya ngase ngithi mina kanjani wathi qhiyama lapho odongweni ngase ngiqhiyama odongweni sometime ngiqhiyama odongweni ngase ngibona ukuthi angisekho esidunjini sengimlapha isidumbu ngisibuka siqhiyama odongweni wayesethi siyahamba ke nawe isidumbu soshiya la endlini sohamba ngomzimba kamoya ngoba umuntu unemizimba emibili khuluma ngoshayembe Amen. sahamba nobaba mkhulu siya kule ndawo yami engiyakhele emlasi yayisewumjondolo ngo-2016 ngoJulayi kwawumjondolo wamaplanga owawungakhiwa nokhiwa ngoba manje nganginosisi ngena usimende phansi ungakhonkiwe kuyimpuqumpuqu phika nokuthi nje mangingenile ngalala ngagoqoza lokho egoqoza emakhaya kwazi ukuthi uyasebenza usibanibane eThekwini ngoba kadaha kanti angisebenzi ngiphila nje ukushumayela ezitimeleni yena kade salibamba leli valo ezitimeleni ubamba ungasebenzi uphuma ekseni uyoshumayela esitimeleni awunalo ngisho isenti ulala ungadlile uzubuye nabantu abasebenzayo ntambama ngo8 abakubukayo lapha komakhelwane bayitshela ukuthi ubuye emsebenzini kanti athi uyoshumayela uzamla kuqhumunye ebhesi kodwa ufihla ihlazo ukuthi abantu bengaboni ukuthi uyiNazaretha ehluphekayo unalokho kube yilama Nazaretha esihamba nawo ayehleka athi abasebenzi bazokushumayela abantu babona nje kungasho abantu abangakholwa kusho amaNazaretha Yeah. sihlangane nanampo ongqulunga nezinsizwa sambe sebuhleni onyazini lwezulu luthi unyaka lwezulu uqhubekani inkosi nibusise ningabanaka abanithukayo sibuyele siyoshumayela ungenalutho endlini anilwazi usizi ungenalutho endlini shumayele lishona ilanga sehla senyuka nezitimela abangena ebusuku bashumayezwa yithi abaphumayo ekseni bahamba nathi awunathi kithi usha upotsho kwesinye isikhathi uthi siba u10 sisebenzisa ithikithi elilodwa uzophuma lona thatha ithi lomunye alanda omunye kanjalo kanje size siphume sonke sebenzela usheme wanthatha ubaba mkhulu usaya lapha masifika othi ubaba mkhulu mntanami uyayibona le ndawo yakho ngithi mina baba wathi enhlizweni yakho ngiyazi vele sewufuna ukuyidayisa wathi ubhlungu uzoyidayisa umuntu oyoyithenga ngeke akunike imali kodwa uyobehlala kuyo makwe wathi uyamlandela ufuna imali yakho yokubulala awube sengibuza ngobani athi ushembayo ukuthi unenkani wayesethi asamba ngithatha sa empophomeni wafika ushemba wakhomba amanzi kanti amanzi empophomama angekho kwase kuvela amadwala phansi kwakuhleli isiqoqo samakhehla lapha wathi uyabazi laba abantu athi mina abanye ngiyabazi abanye ngibazi wayesethi abantu bakini lapha balinde wena wathi babingelele ngathi sanibona bangavumi wathi uyazini edala bengavumi ngathi cha wathi ngoba sesisidi isikhathi bekhuluma nawe kawuzwa sebedinile wathi kodwa bayeke sokhuluma nabo thina boshela saqeda lapho sehlela ngezantsi sizibeni wafika wakhomba izibasha amanzi kwavela omama bodwa sahamba ikhawe entathu wathi ke mntanami yonke into oyifuna iyovela lapha kulomfula nakule mpopho wayesethi asambeni sibuyele emuva bengaze laba abafana esibashiye lapha bengena endlini bebona ukuthi awukho ngoba mabeke bangena endlini bafica isidumbu bayobiza abantu kuthiwa ushonile bekuthathe bekusemakhazeni ungabusavuka ngampela sathi masingena nje nobaba mkhulu engifake esidunjini insizwa yamahlasi ayingena eminyango ithi awu wahlala isikhathi eside kangaka endlini awusaphumi ngani ngase ngithula ngangamphendula ngoba ngiyazi ngibuya kwenye indawo angizange ngibaxoxele babuza umshumayeli ngathi mshumayeli kade kufika ubaba mkhulu kini uthi ubuphupha ngathi cha fika nje gaqala kwakhuluma nami ngahamba naye kanjena wathi angilungisa uwanothi wathi umshumela hawo uzohlubuka phinde nje uyikhulume leyo Nkosi yami. ngathula uJulayi kwawu August September
kwakumhla ka-20 ingane zaseyunisa zayihambisa isipho ngafonelwa insizwa yakwaDlamini yathi mkhathini siye ebuhleni sihambisa isipho sika September senyanga yezulu awufuni ukuhamba ngathi mina nginayo imali eDlamini yokugibela wathi zama noma u20 ugibela isitimela usuke emlazo ehle eDurban station ngiyokuthola khona ngathola u30 ngiyabala uthi u10 okusuka emlazi ngizokwehla eBriya ngiphinde ngithathe R10 sengibuyele emlazi ngoba vele ngizogibela emontweni kubona mahala siyebuhleni masifika ebuhleni uNyazi lahlela kwakhiwa khona manje isiteji senyanga yezulu lahle lapho lubhekele ezantsi singakabulawa isiteji lesothingo kuseno round ngapha kunecontainer eyayimerun yayinemonto phakathi ijakwa bese kuba nesigcobo sikagesi namaqhugwane ngale yangenhle Salma siqhamuka nje indlu kaMama la uNdlunkulu mamsomi yayingakakhiwa kusapaka ingudla lapha Salma siqhamuka ngalibona uNyazi ngashawa lo mfalo ngajika ngehlaka ngayohlala ezantsi kwengudla ngaqondana namasondo ngamqashela ushembe banikela abantu bathi kuphakathi ulayini la sukuma lama ngenyawo unyalathi enibize lo mfana wakho ozohlela ezantsi wetruck ngayibuza umbuzo mhlawumbe ungibone kanjani ngoba ngifike ebheke phansi enikelisa bafika abantu bathi ubabuya kubiza ngathi mangifika kuyena uthi njengoba uhleli lapha ya ubukuzele lapha sewukwenzile ngathi mina cha baba wathi pho uhlalele nezantsi wetruck ngathi njema ngiqhamuka ngibuka ubaba ngashawa lubhaba wayesethi yini kulethe lapha ebuhleni ngathi mina baba bafika ubaba mkhulu wathi ngithi yini ekulethe ebuhleni ngase ngishintsha ukukhuluma ngoba ngiyabona ukuthi mangizomxoxela la mhlambe ngiyabheka ngathi baba into zama yilungu nokufunda nguzamile lungilutho apply emavasithi ayikho ivasithi enga-applyanga kuyona la eSouth Africa kodwa akubuyi ngisho impendulo ngathi mangingaphosisi inyazi lwezulu mhlambe okuka-12 namhlanje ngiguqe phambi kwakho ngibika into eyodwa futhi ngiba nenhlanhla mangize ebuhleni ngiqondana nawe Nkosi lwahlala laqhiyama uNyazi lwathula laselibuya kumina laselithi ngoJulayi ubaba mkhulu wafike wathini wena nisendlini kaSibusiso Shosi wabuza lona ke manje lenkulumo kimi Nkosi yami Nkosi ngase ngililandisa lathi sawukwenzile ngathi mina cha lathi uyekeleni ngathi ngibuza umshumayeli Nkosi wathi umshumayeli iNazaretha alidla igobongo lathi suka lapha wazini lo mshumayeli lathi wakwamuza ushambe ekhuluma leyo nto lapha epulpiti ngathi cha baba lathi ngoba akuyona yesonto into zasemakini ezinibambile lezempilweni lathi ukuba kuyangami njengoba kuzoshaya uJanuary ka2017 ngaba uyi wena eKhenani uyolungisa indaba yamagobongo ngathi Nkosi yamakhosi lathi nikela lapha ngo R10 ucele thina boshembe sikufunela umuntu ozokulungisela ngoba abantu banamhlanje nibadlala ngabantu bethi bayazi lento anti abayazi bafuna imali usho vele lo R10 enguphethe okuyiwona osephaketheni nganikela ngawo la nginika isibusiso uNyazi ngahamba kwakuSeptember mhla ka20 ebuhleni 2016 kahamba abuyele emlazi la ngihlala khona ngafike lento ngayicabangisisa kahle yangavuma inhliziyo ukuthi ngiyenze sekusho uNyazi ke manje kodwa yangavuma inhliziyo yathi mina ngileNazaretha engilidla igobongo kodwa December 20 ngangiye eTokweni ngisebenza eMiyabheke ngaphuma endlini ngo4 ngibela isitimela sika5 ngiphethe isi15 ngithi ngiyemsebenzini kodwa ngapha phama nginokho endlini yalesi sangoma engasikhonjiswayo ekseni nganokha kanje eminyango sabuza ukuthi ubani lo ngathi mina ukhoza mayithi ngiyaqalaza hayibo kunamabhayi nje kule ndle nginokha kuyo kanti emsebenzini anginokhi uthi lo muntu kimi usebeze bakuletha ngathi mina ya sasibona napho wathi wenza ngamaboni balenza ngawafaka amabhayi kodwa elamidlozi ke lahlakaniphile ngoba sasixoxa nana angalani idlozi lupopayi ngibukisa nabantu lapha ngifanele namabhayi
angixoxa nje mina nomkhulu ukuthi mkhulu mina ngishumayele ezitimeleni ngiyaziwa njengamanje ngiyaphuma ngesitimeleni ngicela amabhayi kuwashiya lapha esikolweni ngizowabona ntambama sengibuka ngwabeka amabhayi ngigqoka amasudu ami ngihambe ngiyoshumayela ngibuye ntambama ngene emabhayi ngithatha igobongo ngiyobhava emfuleni ngibuye ngiyilalele ngamabhayi amafika umkhulu akhulume nami udaba lwakithi ziqonde izinto kalenza ngale sengizoliphothula kwafika uNyazi umhlangano ozophuma eKenani ngangihlele eminyango phambi kwendlu ngizokwenza umthandazo kaSisi uNyazi eqhamuka phezulu njengenkanyezi lwehla ngiyayibuka lento eyigolide yehlayo ithama isika ngaka njengehlahla ngase ngiguqa amadoloba sengiyabona inkosi yamaNazaretha ayiqoka umjifo ogold bophi ibhandelayo la iphethe ihlangu nobhombela yathi mntanami ngize kuwena umhlangano uyehla ngolesithathu entabeni ungakhathazeki thina boshembe sikulobile ohambeni lika January Amen. ngikhuluma imbudana wathi sikulobile uthi lalela ke njengoba wehla umhlangano uyalibona leli foto ngangekho mina kulolu hambo lo kodwa ubaba umjiva wesibili ashintsha ngo 2017 angikhombisa wona efika kumina emlazi wathi stop isesibili ngizofika ngigqoke lo mjiva ohlaza wathi ubuza abangani bakho bazokutshela ukuthi ngishintshe kangaka endleleni wangikhombisa yonke imjiva azoshintsha ngayo wayesethi kuleli isonto lomhla ka 5 February sewungaphothula abantu bakini bathi sebeyabonga sebebhodlile ngoba babefuna inyongo bahamba bethwasa bafele ephehlweni awaze belanda wayesethi mntanami ke sesiyodibana ebuhleni mawusuqedile bese uyohlambuluka ebuhleni mhla ka 5 kuFebruary ngangiphothi lwehla uNyazi lasela uthi kumina vula izandla ngayivula izandla nje wayesethi ihlangani saseyihlangani wayesephenduka inkanyezi ezehla zonke lezi inkanyezi zaphelela lapha esandleni kimi kwase kukhuluma izwi wathi ihlikihle emzimbeni sibusiso sakho lesenguna phakade mangena sawuxoxa ngezinto ezithintikini ngoba wena ufuna ukulungisa uhlupheke uzugcina usuyidoba nenkolo uthi ushemba akakusize ngeke akusize vele ushemba umsamo kini ungekho bayushemba kwenzele lutho ma wena lokho azala ungakazi uphandle ubikwe noma ikomalume bakho ngeke akwenzele lutho ushembe uyobe sanikele kushembe aqalaze ngapha athola ukuthi edlozini la komalume awaziwa akaze kukhulunywe lutho ngawe athi ukhuluma nabakini bethi nabakini akaze sitshelwe ngale ngane asiyazi yebo uyayizala umfana wethu phela ngoba wayilethe emhlabeni kodwa akazi ibikwe emsamo kithi uthi ngiyala ekhaya iliphi idlozi wena ozothi mawubika kushembe likunika into ngoba wena asikho isidalo esikazulu uyelana emuva ambani emakhaya niyohlala phansi nilungisa imsamo ukuze inkolo ibe mnandi uyenjoy inkolo uluzu uthando lobuNazaretha ushemba phile emzweni kiwe hamba ulungisa indaba yakho yokuzaleka yothi njengoba wena waphikwa ubaba wakho useswini indaba yakhe yolungiswa kanjani wakhona abantu abaphikwa oyise bese iswini bali intombi iphikelele yathi sibanibani bengayazi enye indoda ngaphandle kwakho agcine sethi losilisa kulungile angiphiki kangivumi okuzingane konke vele makusencane kubomvana kuyafana anginiki inyanga ezintathu kulobe sekuhlubile khona abantu abalapha bathiwa ngiyobona ngengane isizela ukuthi yakithi ngaphathi yashona le ndoda ungakazalwa wena kwathi ubiza isibongo sayo futhi le ndoda eyakuphikayo ayilungisiwe indaba yakho kusasa uzofuna ukugana ngalesibongo sendoda eyakuphika khona abantu abake bephikwe oyisa hayi ukuthi ngobe ngamzala ngiyakhuluma lapha nomunye umshumayeli kade lalela intshumayelo kwikhora ufika kumina ebuhleni waseStenga uthi mkhathi ngangilalela intshumayelo yakho kwikhora FM ubizwe uculu uthi mkhathini ngicela ungisize ngumshumayeli ngiphethe abantu ethempelini kodwa mina impilo ayihlangana nganoma abantu mangibakhokhela ngizothini ngaba nelisho lothi umama waganwa gana ubaba wathi umama engigulela ubaba noma mbaxabana ubaba wangiphika khona ngizalwa uye wamphika emzala emshadweni ngoba nakho waxabana nonini wagcina senihlambe naleyo nto eyikhulelwe nje akuyona eyakithi uthi wazahamba kubaba emhlabeni kunalokho okukhuluma sengifelwe izingane ngiyakhumuza wakhe ngithi mina kufanele wakhumuzwe indoda eyakuphika nje wena
Hawu manje emkhathini kuyokwenziwa njani? Ngithi mina kufanele kuyokwenziwa inhlambuluko. Ucelela uyihlo oqala intethelelo kubo. Yokuthi wathukuma wathi uphingile. Phuma inkomo. Mangekho amandla enkomo kuyophuma imbuzi ezimbili intondolo ngoba izomela inkomo. Yokuthi amgeze. Kuphuma imbuzi ngapha yokumukela uxolo likayihlo. Bese kusuka kuyiwa komalume bakho ayoxoliselwa khona. Ayikakhulunywe yakhe indaba kusathethwa icala likamakho nobaba wakho. Eyakhe indaba nje ibekiwe lapha ayikaxoxa. Yothi mase beqedile leli cala bese kuyima ubaba ekhipha imbuzi kuziwa kuweke esezocela intethelelo umntanami ngiyaxolisa uthi ngathi mangixabana nonyoko ngase ngaphimisela kanjena kwehlela lenhlambane esiqalekiso namhlanje ngicela ukugeza lenhlamba kuthatha ihlokuphunyelwe ngaphandle kubulawa imbuzi akhipha inyongo nomswane akuhlambulula ukuthi wena wakuthuka ngenhlamba wathi akakuzali. Maye seqedile bese ethatha imbuzi esibile kufake idalweni zala ekhaya emndenini ubikwe la ekhaya njengengane la ekhaya isidalwa sikwazi ukuthi uyingane lapha ekhaya. Iyolungiswa ubani ke masingafuni ukukhuluma iqiniso esontweni. Mawukhuluma nje uthi hawu uphoxa abantu. Hayi lenkolo akuyona inkolo yokuncetheza. Eyokuthi masifa singene ezulwini. Mawindodula unengane owayithola eThekwini usahamba eThekwini umkakhe angayazwa ayizala entombini ngoba wawuqamba amanga nalowo ntombi wathi wafelwa unkosikazi ekhaya. Bona umkakho nje ephuphile nje izinto athi uyayibamba engahlangani nezingane zakhe ayilungelwa lutho wabulawa uwe emzukwane ulandela isifebe wathi wena wafa umfazi ekhaya uhamba nesifebe ohlala emkipitweni. Uyomvusa ngani umkakho ngoba kwazi ukuthi wafa wena. Namhlanje izinto ayilunge egcekenani umkakho wabulawa uwe emzukwane wena ungenwa idimoni lokuqonywa eThekwini. Hlala phansi manje uyoyilungisa lento ungakafi ngoba kusasa bazokungcwaba ngo6 upoke ngo7 ntambama uboshiwe ukuthi wena wathi unkosikazi wafa wena sewungenwe idimoni. Kunamadoda azofa ngamaNazaretha azongcwaba kufika ingane ezisuka eThekwini nesigebengu esuni nayizoba ngisidumbu sendoda ngoba kwazi ukuthi wayengenankosikazi ekhaya. Mawumama unengane owayithola sewuganile. Hlala phansi nendoda yakho. Baba kasibanibani uyakubona lokho ekhanjana elimi kanje. Ngixolele baba wakhe ngathi ngitheza inkuni kwawucelela. Akukhona kwana ekhaya. Ngoba uzohamba emhlabeni uzopoka. Babonile thina abantu sihamba inhlambuluko thina kugezwa abantu abadala. Abantu abasenkingeni phesha kwethu nayikho inkosikazi yathi mayihamba emhlabeni yangena ezulwini lemndenini ecala lokuphinga. Yikho indoda yathi mayifa yangena ezulwini yayinecala othi yalala nomkamuntu. Hambile thina kakhulu naba bafethu sihamba nabo. Hlaba wonke. Ayilungisweke lento. Singakafi. Ngoba kulikhuni mawusufile kungcono mawusaphila ilungiswa ngomlomo. Thatha umlotha lapha wangaphandle wegceke fakwe irandi ikhulunyelwane mawusufika isuka isidinga inqwaba yelwane. Lungisa isaphila lento. Ndoda mawungazi uficwe isikhathi sokufa unecala owakhuluma unganakile lokuthi wathi unkosikazi mayefuna imali yokudla kweingane wathi akayoyifuna kubo ngoba mzwana waficwa ukufa lonto ungayilungisila uye ezweni. Eyogcina lencwadi Mthembu wephethe bese ngala phansi. Amabahlamphleyo 6:32. Ophinga nomfazi swela uqobo owenza lokho uyawuchitha umphefumulo wakhe wofumana shawa nokudelwa nehlazo lakhe leyokuhlangulwa osibusisa. Ilokho nje maNazaretha shembe bethi nama ngikwedlulisa. Cha ngiphuza utshwala engadakiwe. Ebloko futhi aze ebloko ngoba nesanga ngibhemi. Bengikhuluma nje noma aphi mina lapha engihamba khona ngikhuluma kanje. Ngane zamakhosazana ziphatheni kahle nesibuko nesandla sika Shembe. Kodwa mangayeka amahestyle ngayeka uqobo.
ngoba lezi ngane zoniwa amabhondini nethi ngayibona ifaka imsila yamahashi bese ibona ukuthi intombi futhi angazi mina inkosazana yaseNazaretha ifaka kanjani inole zokufakela ipenda kanjani inzima penda kanjani umlomo nangapha inhlalisuthi kunedimoni elingenileke lobungqingili madoda ongqingili omama ongqingili amakhosazana ongqingili hey uNkulunkulu wami ingane nje leli dimoni ngapha lokuthi indoda mayibone enye ibona intombi futhi angazi leli dimoni langena kanjani ngoba limbethe ngisho amakhosi hey uzothiwa undaba ezitho phethe isizwe inkonkoni mfundisi omkhulu esontweni uyinkonkoni umkhokheli uyinkonkoni inhlalisuthi liyabhubha hey ayani lento esontweni hayi kwentaba yomhlangano lapha namadoda alalana namanje ayikagezi into abayashemba ikhenana ukuthi amadoda alalana phe kwekhenana ebuhleni mina ngihlala lapha ebuhleni njoba sakhe isitezi sikababa usuku nosuku ebuhleni banjwa abantu belele emadokodweni umhlangano akuwona umhlangano abantu basuka bebaleke makube bohlala ebuhleni emadokodweni anibenzela ukuyogila imkhuba njoba belene eMozambique nje abantu bathola izindlu zokuthi belalane ebuhleni kodwa uyeza umhlawumbe ngoba uzalwanga funda nje Roma 1 yebo verse 26. Ngalokhu Thixo wabayeka. wabayeka 24. Ngalokhu Thixo wabayeka ezikanukweni zenhliziyo zabo bangcono bangcono bayona imizimba yabo yonke iqiniso likaThixo baliphendula amanga bahlonipha bakhonza okujatshulayo ukunalona odabulayo obongekayo kuze kube phakade amen ngalokhu Thixo wabayeka bafisa ukuba abesifazane babo baphendula umkhuba wokudabuka uphambene nokudabuka njalo amadoda aye kumkhuba wabantu besifazane wokudabuka asha amadoda akhanukela nodwa amadoda enzana namanye amadoda okubi ayemukela impindiselo yokweduka kwakufaneleyo ya qhubeka hayi kwenziwane esontweni ubani umkonkoni hawu leli dimoni limbi maNazaretha uba lingene no-anti abaphatha amakhosazana namhlanje nenengane engafuni ukugana iqoma o-anti esontweni o-anti bavimba ingane ukuthi ziyogana ngoba ziyintombi zabo phela mina ngifihli mina siyayibuka imikhuba lapha ebuhleni yonke lemkhuba ikhona uthi wena uyokhetha inkosazana iyabale inkosazana hayi ukuthi ngoba nakho ungeke uyilobole cha inkinga ithandana no-anti oyigadayo saze salibolisa isonto sawubolisa umuzi kaShembe saze sawubolisa umuzi wasebuhleni kodwa ngiyakhumbula uthingo luthi kwenye insizwa eyayizocela intethelelo seyiphenduka ifuna ukuba eNazaretha yathi mayivuma izona yathi baba lokhu ngangakuthandi bangiphoqa ejele balala nami luthi uthi ngomntanami ayikho insipho yokugeza lento buyele ekhaya noma ungengebe yiNazaretha ngoba ngesibonane kwelisana khuluma ngomuntu owaphoqwayo ejele how much more lonoyela yena yini le netholakalayo kulento lesingayazi Levi 12 verse 13 uma indoda ilala nowesilisa njengokulala nowesifazane benzile omnengo bobabili impela ababulawa impela igazi labo liyowaphezwa phezu kwabo zonke nje iy'nkonkone ey'khona amazikhona lapho sengathi ingafa manje ngo-past 11 ngowani ingabuki maNazaretha ngixolisa ukudla isikhathi nje bavuleka amashaleni uNkulunkulu engathi bengasisiza kodwa amen
asiphe inhliziyo eneqiniso futhi nevumayo ukukhokhelela. Amen. Ngoba into ehlupha ngamaNazaretha alifuni iqiniso. Mawukhuluma iqiniso umbona umuntu elokho eshintsha ubuso enyuka ubale ngathi isibankwa sicindezelwe isivalo kanti Mbona lokho ebipha njengathi udla umuntu ohlezi unamanyala. Manje uthinta amanyala. Hayi thina sinandaba ungakhuluma ingqomondo amafilosofi into evela iphose nje uyoyibonela wena. Kodwa siyoze emngcwabeni wakho uma ufeqala. Nawe futhi mangifeqala wose. Nokunankingi ngasemabedlana. Uma uthe nje ufuna ukhoza wasemabedlana mina ngidumisa okwecheke hayi umuntu ongakazi. Yohamba usifike ekhaya. Kodwa nje maNazaretha lezingubo ayingagcini ifana ne-uniform. uNazaretha uyamphika umuntu mayesefile ngenxa amanyala ebewenza emhlabeni. Mama lalelani isalukazi esumkhokheli. Yebo ukuphuma uthi uyaku14 ukhohlisa indoda anti uhlangatshezwa ishende. Ahlala umkhokheli endlini ka14 awangena amakhosikazi kanti asemjolweni uyozafike ngakusasa sezovala uvule endodeni. Nkosazana iphuma ithi yaku25 kanti ayi25 yendodeni iyofika ngakusasa isizofundisa izingane ezincane umkhuba wokuqoma. Iyekeni leyo. uNkulunkulu abusisa amazeni wazile. Amen. Amen.